Gijay quiet ti Philippines, gijay san ni quiet to eh. Meron at dati brother ko dito Jones. Yeah, Jones. Yeah, kit iso ti ag So you're also from Jones? yeah. I used to be from Jones. Then nag-business kami nung dito kami. Saan dito kami sa Santiago, dyan sa Baptista Village. Yeah. Okay, adamot ti kagagapunan balang California, kinanta ami di Jay Jones. Ijay, anong nga barangay yung balong? It's Mrs. Jones, Osmeña. Ni man nga Saladonaya, Sally Padua. Ayan, iti balasan nalipatak iti bilya din naman ang Celine and they're from Jones. And of course, adu pa iti gagayam Tita Jones nga talagamot nga nagpintas ti biyag na because of the tanapon dati US. And how long are you going to be here in the Philippines? Actually, we're leaving on Friday. Kasi sa pagbitla. So, that is special nga event ngayon natendaran nyo dito eh. Kaya't lang nila kay ko may visit ti dagi relatives me. Oh, so that's it. Actually, andun kami sa Jones kahapon. Nag-celebrate ng, family reunion. Inano ka namin sana, kaya lang nakabook kayo. Na dati booking mi ngamin di kalman. Dati kami Solano. Kaya bisita ko sila Kumari. Kumari kayo si ano? Ano ba ng Cheryl? Shirley. So, sila ang nandun. Kaya tinawagan ka na pupunta kami. Isong may kayo to yan. Yeah. Anyway, adang arod, dati, I'm sure, adoti dumdumat patang kabagyan nyo, Jai Jones, and kini US worldwide. So, ikanyon iti greetings is wala. Okay. First, sa family ko sa San Francisco. Yeah. Hi, Lynn, Michael. I'm already here. I met John, Mark, and June. Yeah. And I'm here already. Yeah, I'm happy to meet them and to see them. So, I'd like to say hi to my apo. Yes. Ayan na, datatada kita apo ko yung. San Francisco. Okay. They're listening, they're watching right now. Okay. Because they like the song Kuskus. Yun ang pinapapatog nila. Kuskus. What's Kuskus, Grandma? Just listen when I'm there. So, andito ako. Si Lillian Peterson, Sophia Peterson, and Isaiah Michael Peterson. And to my daughter, Norlin Peterson, and Michael, the husband, Peterson. Michael Peterson. Yeah. Ay, hanga Pilipino. Di na kayo. Ay, pura. Taga-Pilipinas siya sa hawak, taga-Toy. Okay. Yeah. So, that's it. Yeah, meron pa. Yung mga sister. Go ahead. Ampi, Hidalgo, Peter, Hidalgo, my brother Pablo, and Avelina Balawag. They're tuning right now. Okay. Yeah. Sinusubaybay na itong Sunday na ito kasi first Sunday namin. Wangarod. Yeah, and to my brother June Simangan and Connie Simangan from LA. Okay. And to everybody. Tsaka yung co-worker ko, si Binay. Yeah. Pupunta sila dito. Kayo. Yeah. Okay. Nagadong arod itik papabook from US kada kami and we're so thankful talaga nga apo kay kaya dangamin ti Sonata Ilocano di US. Ang kadi Ore dagi pa mang apo ko. Ore babasi. Kay kayat da. Lalo yung kuskus daw. Yeah, kuskus we're going to do that for them. Yeah. So thank you so much Manong for your time and for dropping by. And John Mark, may kantaan ta di kuskus para katigitay apo ko dakin kakaanakan da di Giant US. May isa pa. Okay. Yung sister ko, pupunta siya dito ngayon. Sally Naval. And to my husband, Danilo Lapat. Yeah, okay. Lapat? And, from Alicia. Adumot Lapat di J. Ramon ngamin. Yeah, they're from there. Si engineer, sino ba yun? Adudang. At TNC. Pinsan ni husband ko yun. Agi J. Lapat yan may dapat ti attorney tati Jayon, Alberto. And adung halapat apo gagayami and asawa pa di ko opisina ak. Ayan, so that's it. Take dingog kayo nga rod. Okay. Pupunta yung sister ko ha. When? Kasi gusto niyang pumunta dito. Yes. Tatlo kami nagpunta dito. Yung husband ko, yung sister at saka ako. Your husband, ano pa na natay husband yung rodan? Husband is still at home. Okay. Sige nga rod. Maraming bisita. Kaya sumibat lang ako. Iniwan ko nila rin po ng pagkain. Bahala. Okay. Sige nga rod. Thank you so much, Manang, for
Ayan, once Thank again. you for having me here. Yes, okay. Thanks. You're welcome. Ayan, datang araw din. Kaya iti sumarunong kansyon na may apo. Kaya may paay. Iti so amin din nga Filipinos working abroad. And of course, nagitay mo din na makayatanda ti Sonata ti Ford de Cadubaw. The song entitled Kuskus. Ayan. So, thank you. Dating araw din. No kayat mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Di mi pawit amin na kwartam, taday taket nagrigatam. Laingen iti kwenta, tay eksakto agas 20. Nagpapaimas kukwaenda, santo agbanbanog ka. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdut met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon taya parkagan ni Lola, nukas tang nagkamali ka. Angem agan anos kalata darling para pamilya. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdut met no break time, di dapay sungbatan tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranod pati chismosan. No di damaikan ay irurumendakan tulang. Tiag package met kitliklikam, tamakin na bang may katugangang. Nasya at no karta emlatan, tekang runaan lang ti magatang. Kontrolem lang iti agpautang, kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ka ken kuana. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdut met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon taya parkagan ni Lola, nukas tang nagkamali ka. Angem agan anos kalat na darling para pamilya. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdut met no break time, di dapay sungbatan tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranot pati chismosan. No di damaikan ay irurumendakan tulang. No di damaikan ay irurumendakan tulang. No di damaikan ay irurumendakan tulang. Kapay may awan Na-excited ala ang ta siyempre at bisita tayo nagkita na mo mangagan ti performance ta unay ta naka-headphone ta mo siyempre. Anyway, medyo bigsa ang basit no damot ti mangagda. Okay lang? Basta hangag feedback. Okay nga rod, kita online apo, kita bibuya kita kami ti live. Please do like and share our videos. And good afternoon to Kabsat Charity. And of course, happy anniversary kada kayo Kabsat. Ayan, happy anniversary kini Kabsat nga Ronald and Kathy. Yan, November 18. And of course, happy birthday to Kumari Emma Fernandez nga nakatravel ito tang Aldao sa JLG Ramon. And once again, Kabsat Kathy and Ronald of Hilo, Hawaii, happy anniversary kada kayo. Awan, madi ko na makabasa ti comment dito ba? Huwag nga rod, medyo nabuntog ti internet. Isumula ang... Kulay green eh. Dati blow ato eh. When something blue. Yun, kita ang Medyo, and to Loida Madamba, good PM po from watching from Kuwait, and Marilo Peralta Lacan, and Bangal daw tayo amin, Karuba, Agbiag, Ilocano Music, watching from Singapore, and Maria Peters, of course, si Manang Maria Peters of US,
Good Sunday FDD ko na natoy. And also good afternoon to Precious. Ruby Precious. Blessed Sunday FDD ko na na. And Joel Marquez is here. Mga sir, request ko man DJ kanta yung Uncle Berting. Thank you. Emmanuel Gamay po ng Barangay Sinili, Santiago City. Ayan. I hope nasaya atin ti internet balong. Ayan. Kuha. Pugsa-pugsa tayo. Sige, basak pala ito. Okay. Text line tayo. Kuya Kablawag man ti family Valdez, family Cristobal, especially Kuya family Monchalog. Iso ti asawak ni Jose, kanti anak ko nga ni baby Josel May. Thanks Kuya. It's me, Marie Chris Valdez, Monchalog. Dito ay Halag 4. Kano naman? Halag 4. Somewhere in Cordon, deta. Ayan. Pag-greet nga po kaming Gaspar family dito sa Purok 2, Sinili, na nakikinig sa inyong programa na nakahiga. Para kasi nga po yung kuskus. Oy, sakto ha. Katatapos lang yung kuskus ha. Oy, may text pa dito, plus 85. When? From Hong Kong, deta? May magamalam tayo amin karoba. Watching from Hong Kong, Graciela Yamongan. Shout out ko man mga idol Yamongan family. Dita barangay Curva, Pamplona, Cagayan. Kastamat kadagiti kabaryo nang rona ti kagagatan a kapitana ken barangay Tanod iti baryo mi Curva. Wow. Agyaman manan mga idol June and JM. God bless you both and more power. Talo nga oras apang nagliw-liwayo. Kada kami amin titero alobong adumdungag iti programa tayo. Apo nagsaya at actually si kami ti maragragsakan apo no dati kasta nga ma-receive mga nga susurat ay nga text messages ta at least at the direction iti intay pa nagpukpukaw dito. Ala pa iti kansyonen ta. Ayan agyaman kami apo di Kalman kadagi jay nag-invite kita kami ta Solano and of course iti Misha Agro-Industrial Corporation apong adon iti aldaw nga nagkakadwa kami. I thank you so much for inviting FDD kadagita apong launching iti produkto yo. Sabi ko maabot ato iti malako yo. Ta nagpipintas ngamin dagiti products da agricultural products apo like controller, dapat pesticides da and every dagiti nga produkto da. Abono na malago liquid foliar fertilizers agi lang ti malagi foliar ada jay naka-box. It's a foliar fertilizer. Sa bali aji sa bali ba nakasako nga organic fertilizer da. So may santong aldaw invite tayo di presidente da tapno ipalawak naman dito yung istasyon tayo kasi makita nga napintas iti pero nag-sponsor da. Of course, nag-promise na nag-sponsor da. Like our sponsor for today, ito ulitin taman nga ipukotin na na board member Fred V. Alili and SP Arco Meris. Thank you so much. District Apo, of kita Isabela. Ang okay karot, kadagiti medyo mall ulaw, tahampay nga ng aldaw. Ito tangan kanito, may isang nga sunata para kata kayo. Kapintasan tan naglabasit day taropam kiday mo anaahitan sino katam pinaugadam buok mo anak kulayan pintas nga aglaplapusanan ti dagasnahan nga nilakay mo tin kay sagsaganaan aanmet nga tay makibibiyang no iso ti pagragsakam uray pa'y amin ken kaket na yunam sa ngulikod pa ekstensyonam angin ko may sardeng mo kuman talakay mo alipliputam ta iso tinangaklon kanyam idi bardang isit kapailang ay maulawak sawen maulawak sa Mildred jakmeten mataros ang tigtig na imo analimed Mildred kung nagnutay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg at talaga ron ken kandi ka paila amarmarnag Apo nagmay siguro di ba nagpantanggo dato J. Johnson no adda kami di Kalman. Anyway, dapat di panawan bumisita tanto di jay ayan da. Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred jakmeten mataros ang tigtig na imo analimed Mildred kung naglutay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg at dalgarut ken kandi ka paila amarmarne
Si kantay kabaknangan, tilad at pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulo sama pagserbiyan. Kasta lang arudeng niti upubram, balang kantis kanto pailang. Marago at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-ano no nang isip kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateng may satlakay mo, tay nangaklon kang kat si bubu. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Good afternoon, Kuya June. Kung nandito ay naimbangal daw, kablaawa man ti amin nagdindingag. Tata nang nangruna ni Uncle June Joaquin nga madama nga umin inom agad barkada na baya ti panagdindingag da tinapintas nga programa yo ti kaya da nga mga kada kayo kita diskompiado man. Kuya, thanks from anati Rangoon tayo dati yan. Sir Segfred Segundo ng Lipara mo ti Rangunan. Okay, good afternoon kada kayo taapo nga agiinom nga kunana. And may isa? Kunana pa ni Kapsat nga Adel Bolataw. Good Sunday Karuba. I want to greet Bolataw family and Olivar family. Kinimanong ko nga bingo. Pa-request mo DJ Kuskus. Salamat and God bless. Okay, it was sang earlier. So, once again, good afternoon kada kayo. Wag lalo kini Manong bingo nga bawalan ti uminom kanya na. And hello June and John Mark, greet ko man nilakay ko kin anak ko nga Andre madama kami man nagdingig ti programa yo from Rubelin Avila of Nagbakalan Ramon Isabela, and of course iti General Service Office of a Local Government Unit of Ramon. Okay, hello sa inyong dalawa Kuya June and JM. Kablao man dayo ito'y anak ko nga kasangay inton Martes ag 17 nanton November 20. RJ Sera, advance birthday greetings Kuya. Ore awan handa na. Ay handa nga pansit basta nasalon at tibagi. Kuya, salamat. Tipa nang basa yo from our friend. Ija namilangan dato eh. Naragsak ngal daw ti Domingo tayo aming karubanang nang na kadagiti taga Kabatuan Isabela kono ni Kuya RJ Tambayan. Hello po, watching from Kuwait. Blessed Sunday kono ni Lindsay Console. Bonjole. Hello po duos. Pasyatot naman po family ko dyan sa Difun, Quirino Province, Castillo and Cadena. Tasadena. Basta Takadena. Watching here in Kingdom of Saudi Arabia ko na ni Jalin Benting. Wow. And of course, sir, naimbangal daw yo, pakibati yung man nagiti anak ko, ngagdingdingag ta programa yo, ti Aldauda, Cherivi, kung ano siguro, Miko, Ken Faith, Ken patutog yung man dito sa Bon. It's may Marilu Tibaluarte. Ito yung text line. Marilu Pulido, oo. Naimbangal daw kanya yung manong pakikipukaw man, kadagiti kadwa nga mga raraop. Taagre di dan tamang rugi kaminton bigat. Kuna na, to'y kabisilya dalin Mendoza Tiranyag. Pero kasi manjay, maulaw Mildred. Wow. Apo malagip ko lang. Unay, day dinanay kumad nga kabisilya mo tiraap. No kasta nga tiyempon, apo ko nagadun din nakabalin. Ana, before nga pandag raap, negatibo da pa ito duman. But then, apo makitam tiragsak da. And gaputa kinapiksa di pa nagraraap, syempre makabayad na mga dagusan. And then 1 month dahil nga dire-diretso nga raap. Raragsak da kanya-kanyang balon. Nasapa nga kaya ako nagraap. Asapa da kriing ta hanta kaya hanap. Matay kon sapay sikka kan rapa ay. Sa bali ti kabisilya ti sikka, sa bali ti raap itatan. Okay. Ado pay dagay agpakpakyaw nga kunatan. Pakyawin ti may sa hektarya. Kasi upa kasi po na. Amon tanto pay dagita nga kababalin dagiti Ilocano. Medyo nalipata kung ubingat pa iti akap kabisilya ni nanay sa amati para itad da iti epekto sa sigarilyo, tinapa, nagijay bugo. Okay nga rod, may sabi apong nga sunata para katatayo amin. Ay kawitan itatangket na gaget
Agmalmalem takaruba agdakit amin nga upa kamat-kamaten na saritsigan apagtubo tidut-dut na tay kawitan ni tatangket na unget umarig-arig sumarsarigsig isu ti ari kawitan nga karuba kamanukan Texas awan atrasan na piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Muna na dito'y bayaw na imbang aldaw. May saman nga sa miwing nga para iti taga Jones. Thanks, it's me, Sam Morales of San Antonio, Jones, Isabel. Okay, kanyayo da ito yun, Uncle. Uncle? Kung na lang, mumutan ti Ilocano, ulitag kung kunatanta, kada kaanakan. O, di ka di. Uncle. When, as a sign of panagdayaw tayo data. Dakkel di ulo kawitan ni tatang adu ti agko na kaslakan kobra agtartarauk no mabigatan ringen na ti sangka kaaruba piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Okay, alamin mo tayo na po dito yung kuntaway. Tapos kablaawa may apo, iti ama, iti ilimi, iti belated happy birthday. Birthday na di kalman. So, Mayor Jess Ladaran of Local Government Unit of Ramon. Iti LCMA, when local chief executive, belated happy birthday Kenga. From, of course, iti pamilya, iti uneg, iti munisipyo ti Ramon. Ken kada kami meten na 4-decade duo. Thank you so much, Mayor. Apo, nagsigbag kanya tayo iti tanong. At ati hilhilingan tagat, itid na lata. O yan. Sir, agabsing kami. Sir, agabsing kami. Sir, rumara kami biit. Ganyan lang ka. One, kung nanalata mata na. Sir, at ati idanom mi nga tulong kasi gasto. One, kung nanalata. Pero ang mga puro absent, ipagpakada ta. Siyempre. Wala namumutan. And ako, di talaki di meta nakaapan di kalmanan. Siyempre, adati lakad ta. Dito karta mo di kalman ya. And awan tinangag ko, no, di mo nag-imbitar. Anyway, no lunes siguro data, invite siguro data. So, Mayor, once again, happy birthday from FDD. Nabigat ya.
Lunes. Yes, Lunes. And dagiti pangablaw na imbag nga panagdingeg manong June ken amma kantaan nyo man dati manong jay kumpare pang-asi uman. Kanayan nga ag-request di nga mapatgan from Red Lorraine Ancheta. Sino dito nga Red Lorraine? Okay, anyway, agpaspasensya kayo na po dagiti kami makanta. Ta siyempre nakatadua po tayo mensahe. Pagkasi mo, ito yung messenger ni John Mark, messenger ko, official text line, Facebook. Apo, dagiti tapay nakatado. So, nga madimi-muti. So, pa Una kas na natin mesa dito yun. Naimbanggal daw mo, engineer. Kano? Engineer. Wani, patagtog mo man, ka Eliw Cantola. Ano na Michael De La Cruz, iti Balmoha Hardware. Ano ni Jomel De La Cruz, Santiago. Pabati nga yung uncle ko si Freddy Santiago, birthday niya kasi ngayon. At parekes nga daw yung Auntie Suping. Salamat po. Nakadadun, iti request. Hindi ka muna ito naantan na. Kahit ko na nabay ito, tinembang nga malam yung Kuya June and JM. Pakablao man nila kay ko nga Ronald Bergunyo. Jay Basug, Santa Ilocos Sur. Ti happy birthday itang aldaw. Kan, pa-request man ditay. Tawag na ka. Pa-request man ditay. Tagapulot, Kuya, agyamanak, and more power from Josie. And hello to Ma'am Edita Tabag, bibweso na. She's watching. Kini Sir Fred. Yes. Ayan, dagiti kaya na pa po sponsor iti programa mi, please feel free. Aglalo dagiti kahit na po nga maibalikas mo. Iti naga na for future amuhimutan for the upcoming 2019 elections. Yeah. Ang adaga sa po, taano at damo basit na po tisong break na income iti radio station. Hanga para kada kami apo. Ayan. Kahit ano pa DJ request na? Dapat eh. Naipagkapangal yun nung kan ading. Kablaawan nyo man, dagitay kakadwag dito ATC Company dito Bugalion Proper Ramon. Nang runa, kini Sir Mia Guapo, ni Sir Bester, kastamat toy, ing iungutak ng asawa, kante anak may nga duwa. Nilo Del Rosario Tiramon, tokar mo man nung jay si Seaweed. Okay, may santang arod. Dati pwede jay umunang request ni Sir Segfred. Can of course, request mo tayo ni ading kong Annabel, kantaan tayo na, Jason natang napalwan, disconfiado, para apo ka dito tao nga awan titalek na tipada na. Ay, pusit, kapiwak. Oh no, oh no, oh yeah. Si tatalek aglata ti padaka parswa, dik nga ugalit ang dwa-dwa. Dua-dua. Oray no kwarta ti pagsaritang anta, nasempalat at panunod ko. Tanoan niya ti panang ipagarup ko, kadagiti pada kaatan tao, isumiten ti amok nga inaramid ko. Ken apo, yaman ti panakilangin-langin iyo, panakigayam iyo dito'y numo, ngay pangaasiyo kumaikatan nyo. Disconfiado, kinaawan talek mo ti pada mga tao, ipawid mo ka dapat ada resibo, pati titignegan gargaraw ni bakat mo. Disconfiado, ore siya sinusika ki disconfiado, pati anak mo no ang pasyar gwardyado, magpautang ka dapat ada kititulo. Pati katugangan di nakapulos mairitan, ay nagpuskol kititurupam, kay kaya't nagkapay nga ilot mo, nagpaparaw ako na. Wala. Kaya tinamisan nga nagkirkisunat mo tuyo, igamgamit mo inimbentaryo, inagbalin mo balik ko. Sino ka ayat ti pagarup mo, perfecto ka at tao, nasisikal at gusto na lintik ta panunot mo, amin may tataon pagarup mo, ket neng nung nasardan nagpanunot, binukawan mo lang, kaya't man na trabahador, keting agsasardan, napunta agsilsildo, trabaho na diretso, amin ama sabat mo basta ang panunot da, luumisam ibagam nga kakatawaan da ka, o bingwin o barito, bakit la kaya kupo,
awan makadanggay mo. Amin ang kakabsat mo, di ko sunada o galing at naken ka. Amin ka taglisino, kasta nga agawis ka. Ubing winubarito, bakit na kaya kubo, awan makadanggay mo. Amin ang kakabsat mo, di ko sunada o galing at naken ka. Amin ka taglisino, kasta nga agawis ka. Diskumpiyado, kinaawat talit mo tipada matao. Ipawit mo na dapat ada resibo, pati titiglekan gargaraw ni bakat mo. Diskumpiyado, ure siya sinusika kit diskumpiyado. Pati anak mo no agpasyar gorjado, agpautang ka dapat ada tititulo. Pati katugang di nakapulos mahiritan, ay nagpuskol kit di tarupan. Kay kaya't nakapay nga ilutuan, ket tinamisan nga nagkirkin sunat portuyo. Tigam gamit mo inimbentaryo, pinagpalit mo wabari ko. Disconfiado, kinaawat talit mo tipada matao. Tipawit mo kaya dapat ada resibo, pati titiglekan gargaraw ni bakat mo. Ubing winubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo. Amin ang kakabsat mo, di ko sunada o galing adaken ka. Amin ka taglisino, kasta nga agawis ka. Ubing winubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo. Amin ang kakabsat mo, di ko sunada o galing adaken ka. Amin ka taglisino, kasta nga agawis. Apay nga ta nag-second voice ang mo DJ Rogi ending na. All that said, abo, altamutin nga kumansyon ito madmadlaw ko. Manongal daw mga puro kang kanta nga. So, ay kung nagpapabarawak pa yun. Kung ano ag-deteriorate nga dago sa nahampay mo it's because nabannog talaan. Sapay ko mata. Dire-diretso And next week lalo ako. Lalo kanyak, sakti maparparay ka. Abo, na ako. Of course, give and take. And next week, we will be at Abulog, Cagayan, and Lalo, Cagayan. Apo, please see us there. Apo, of course, being sponsored by Mischa Agro. Mischa ka yeah, lang, Mischa. Kasi adamot ni CHA na di ending na. Pero Mischa ka no? The pronunciation. Yeah, M-I-S-C-H-A. So, yes, Mischa. The first glance ko pa lang, it's Mischa ko na. Ora sa kay Damon. Mischa. Nga may dinagsaot ako yung Mischa. Kung nada mo ito. Pasurutan Mischa ka, di every Sunday nga atentaranta. Misa dahil dyan. Ayan, Sir June. Apo, Sir June, kung na mo, dahil nga kapsakon. Ken JM, imbang kapanggal daw yun dita, kablaawan man, dati at girlfriend ko, kung na naman, akitamat. Apo. Ni Shio, ni Bulatao, iti mang kapkablao, ni Bingo. Siyempre, ex-girlfriend na, tata-asawa nan. Thank you. May sapay special message from Manang Luz Rebolledo, Cruz. Ano to ay greet ko man ni Emma Fernandez na nagsaka pa nagkasangay na kaya naimas nga tambo-tambong nubigat. Kasalukuyang ulit nagpa-plancha session ko na sa pakikinig ng inyong makapa-smile nga kanta. Okay, thank you Ate Luz. Ayan, kan kadagiti so amin na po nga bimisita kin ni Father Kuti Kalman from San Sebastian. Raul Isabela, agyaman kami apo nga naira ng awang kami nga kabsat. Anyway, agyaman kami aglalo kini Manang Dina and company. Of course, dito na po ti last song for our first set and we will be back with more songs and more requests. Kalpasan na po ti income pa nag-break.